Ассалому алейкум, دوستانی عزیز. امیدوارم که همه شما خوب هستین. من مگزین رفتم اینجا و خونه یا پاشکا کودک بینی میرم. زنکو هم کسا جمع شده. یه روز مصلحت کردیم که روز شنبه ده. از من مگزین میرم کم تا خرید میکنم. بعد میریم نسیم. اینا ما اومدیم رسیدیم کودک بینی. خاندار تیارگی دیده. ازی دیگه زنکو رو جدید میکنیم. ما اومدیم که نینی که بیرون بروردن. همین چیش شروع جای خوابی کودک شروع رو بینه. چوبی تو شش ماهگی همین کودک ها میکنن گواره وری میجونیش. رفی مدینه مدینه تو کجا اومدی؟ جا که کانال دارو دکسیم مناگردین دیمام چکران قطیمه و هم و نوار گرفته ایسا رحمه مایلش نه دوستانی عزیز اینجا زنکو همه کسا اومدن یک خونه پری زنک شد جمع شدیم همه خیل آواز بسیار بود با همون خاطر اینجا آواز کشتم ای بالاش هم تفتم خودم ضبط کنم چند شد ویدیو نپرداختم این ویدیوی منم ای روز شنبه گذشته های وسی سیونکا میکنم همین منتش کردم و کمتر زور میبیه رنگ قینی میتواد به نظرم همین خیل میمونه اگر نیتا هر روز سیونکا بگی بکنم هر روز یک ویدیو میشه در کانال کمتر همین منتش کنی من در زور میویه بعد در اینجا زنکو همه جمع شدیم یک تا پشکه بود مولود خوندن روسی گپ میخواستم که خیلی آوازشان بمونم نکه اجازت نشد به همون خاطر زوک ویدیو را کشتم ای بالاش هم خیلی گپ زدم موهی مولود کردن بسیار مولودی خوشرو سخنای بهترین زد وقتی مولود گوش میکنی روسی گپ فکرات چیات همش علش میشه میخواهی که زندگی تا پولنی دیگه خیلی توتی مثال یه آوازی بچه من بینه کدوم خونه رفتم گفتم منتش کنم آوازی همین نیویه قفاد رح میگرده کودک مایدکی هست نفهمه اینسو یک جوشینه تا آوازش آمدگیه یکم کسا کم میشد کرده باشه بخشش زیاد که در بین آوازی بچه هم بر آمده سه یک نفر در کامنتاریم نویسته بود که اپا گفت کمتر آوازت گروبی میتونه مقصد خفه نشه نویستگی منو گفتم وای کمتر خیلی مهمتر گپ زنی گفتن روسی من نویستگی شما خفه نیستم من میخوام که اگه کم بودی ما بگن من اصلاح کنم خیال میکنم که طرز گپ زدنی من همون خیلیو با همین وقتی که منتج میکنم یا که سیونکا میکنم همه یا که نمیدونم میترسم یا که هیجان میگیرم من همه خیلی کمتر گم گو میکنم رنگی که بینسترین گپ میزنم ممکن ایروی همین نباشه خیلی انشالله که کوشش میکنم استاد آینده کوشش میکنم مینداری خودم به همه شما دوستانی عزیز میرسونم که ویدیوهای من تماشا میکنین کامنتاری میکنین سخنای بهترین میزنه روسی گپ کمی در کامنتاری من که یکم کس گپ قبیح بزنه اگر در چند ماه یک باشه همین خیلی میشه ایتا تیز نمیبینیم این آوازی بچه من بینه
ندارم. نه برای چروبا را توزه کردن. Я подсказка сосудится. А? Она я гонка гол что будет гол, да? Продукты питания, товары для дома, одежда и обувь, хозтовары, автотовары и все это в одном месте. Наш ассортимент для разборчивых, а цены для экономных. Магазин «Светофор». Уважаемые покупатели, приветствуем вас в магазине низких цен «Светофор». Магазин «Светофор» hamma chi arzon. Şey Malini ver. no komplett. Satış. Varayım. Aslında başlasın. Bak. Ama kadar vazbine ki hila ucuna ki hafsada başlasın. Karson çay yaksarı sisson. Ola bak yaksarı haftotsun. Sivanı son tarir koymaydı. Ne formu. Ses adaptı diye aksın. Sad rubo kampot girak. Dastana doğru, dastaş da dönüyor. Надо сковородку. Уважаемые покупатели, при посещении магазинов нашей торговой сети просим соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Правильный план покупок в магазине низких цен «Светофор». Yaksa da haşsın. Убедительная просьба не портить целостность упаковок. دوستان عزیز ما این روز ما مگزین سیتافور رفتیم شروع به نوار گرفتن نتونستم مگزینه برای که این مگزین یک بار رفتم من در یوتیوب میدیدم در یوتیوب تماشا کردم یک بلوگر سیونکا کردگی بود در مگزین سیتافور کارسون نشون دادگی بود کارسونای алиментия куда Тоҷикистон аст слишком хай колони нормальный بود برای هوای خواستم برام بگیرم که مثلا خیلی وقت میشوه یکم چی میپزی سی کلون در کاره نیست نمیوای مگزین اینجا با هم خودی رفتم که نیفتم
карсон ба фикр мумкин тамом шидагист. баъд неки нархи наво арзон нами 6 стакана 108 рубл ё 9 рубл набудам хеле гирифтам. стаканои хушру метава хуна при стакан ки аст ҳуиш накардам хай беста мета гуфтам 6 та дорам. ба яктан тариф барои пӯшокҳоро гирифтам кондисионер ята фери гирифтам. яктан тариф тӯпи резини барои аҳмаҷона тариф тӯп гирифтам. ҳамаш арзон инами 100 сомам набуд. нами чанд сом ки дар ёд надорам. 100 сом зиёд набуд. инаи 54 сом буд. баъд вай гирифтам. оли айна да баниҳа я айнаи 6 килоҳара 400 сом гирифтам. тамом хестем омадем. нархи наво неки арзонтар меёвид. бисёр чизо меёвид. хӯрокарам буд. хай нагирифтем хӯрокаву инаминоро гирифтем омадем. чизе ки манро дар кор чиза наёфтам. дӯстони азиз иҳоли моро биқавӣ бача шкафа кофта инструментҳоро бироварда тит мекунад. дар як рӯз чанд маротиба мо ҳамта ҷамъ мекунем. аҳмадҷон айдисш гирифтам гирия кард боров гирифтиш. калидори мо оинаш бисёр агар ба ҳамо атёка че вай худаш намедонам номуша рости агар дар ҳами шкафо бизана ҳама оинао мерезанд. рафт. дӯстони азиз ин бачаи ман бинед чихе хулиган шуда 1 сола ине ки меге чунин кӯдаки 5 сола 6 сола боша ғамтиш дар бари ҳамин устали дарснависӣ дивани акашай боле диван меброя боле диван боле намита устал меброя. як ду бора боле устал ғалтида буд. бозиро метарсад. боле устал меброя бозӣ мекуна. баъд ки тамом кард дод мезана амҷа ки бигиренам. бисёр махал дод мезана и хунахуна мекунем намеёмеш ай ҳами боле устал меем ки чахта ки бигирем.